ivuga ngo Biblia inasema muzomenya ukuri, utajua kweli, ukuri kuzobaha ukweli ukwidegemvya. utawapa uhuru. Muzomenya ukuri, Utajua kweli, ukuri kuzobaha ukwidegemvya. ukweli utawapa uhuru. Bisigura ngo Inamaanisha utazi ukuri asiyejua ni ukweli mbohe ni y'ikinyoma. mfungwa wa uongo. Today Unamusi ugiye kumenya ukuri unaenda kujua kweli kugira idegemvye mu izina ili ryayo. uwe huru kwa jina la Yesu. Umwongereza avuga ngo Mwingereza anasema to know that disease is all to cure. kumenya ukuri nicho gice cha Kumenya ingwara kujua magonjwa ni igice cyo gukira. ni kipande cha kupona. Ari abantu batazi ingwara bagwaye. Kuna watu hawajui hata magonjwa wanagonjwa. Iyo umuntu akekeranya ingwara agwaye, Wakati mtu anashakia magonjwa anayagonjwa, ashobora gufata umuti wa malaria anaweza akachukua dawa ya malaria kandi agwaye tifoide, tena anagonjwa tifoidi. ariko iyo amaze kumenya icyo agwaye Lakini anapojua kile ambacho anagonjwa, aramenya umuti agomba gukoresha. anajua na dawa anapaswa kuitumia. Hariyo ukuntu twikura k'uburozi biblikema, Kuna gisi tunajitoa neko urosi, hariyo n'ukuntu twikura kw'abadayimoni, na kuna gisi tunajitoa eko mapepo. hariyo maverse akora Kuna maverse yanatumika, ugiye kuyakoresha ahatariho ukienda kuzitumikisha pasi ntushobora kuronga resulta. hauwezi ukapata resulta. Uronga resulta Unapata resulta igihe washize application y'ikintu cyo kungoranyeyo. nyakati unaweka kitu katika tatizo ya kweli. Ariko abantu benshi rero Lakini watu wengi akora sasa amasengesho yo kwikura k'uburozi, anafanya maombi ya kujitoa eko kumba urosi, afise iyindi ngora. kumbe ana ingine tatizo. Abandi nabo Wengine pia agasenga amasengesho yo kwibohoza ingwara, anaomba maombi ya kujifungulisha kumbe magonjwa, yararozwe. kumbe amerogwa. Today is your day. Uno musi no musi Today is your day. Uno musi no musi wao.